Assalamu alaikum, hurmatly YouTube ko'ruvchilar. Bugun 4-iyun 2021-yil. Chuyobos Пригородный mol bozorindamiz, Bishkek shahrida. Qayerdan qo'y bozoriga keldikmi? Do'stlar, video yoqsa like bosib, so'rovlaringizni kommentariyada qoldiringizlar. Video qatorchilik kamchiliklaringizni oldin ola kechirim so'raymiz. Kanalga qatnashganini unutmangizlar. Qanchadan so'radasiz qo'shqorlarga? 23 mingdan. Kurgo ya? Qancha yoshlar bular? Bir yaş. Bir yaşa bo'ldi. Bozor baho berdi bular. Qo'shqor. Ya, so'radi? Qanchadan so'radi? 18 dan berbedingiz a? Qancha bosh berdi? 20 bosh. Shunday bo'lgan semiz qo'shqorlar ekan. Qayerda turadi bular ham? Frunze, Safxoz Frunze aylanida, Obveznoydan borganda. Tak, telefon nomeringizni aytamiz. 0705 15 20 40. Shu nomerga chalingizlar. Semiz qo'shqorlar. Bunday bo'lgan. Oqsoqol qo'zlar qancha so'rayapsiz? 12 mingdan a? Qanchadan bo'ladi ham bo'lish? Qanchadan berasiz? 10dan bermaysiz. 10dan dök bereyim. Semiz koygan olsun. Semizin vereyim. Sen bakkanga vereyim. Bakkanga vereyim. 12'den. Kança? Harba qo'ylar. Bu yoqqa ketdi asmaydi. Men ko'tarib ketaman bu yoqqa. Paketga solib beradi. Ko'tarib ketib olammi? Aldingizmi bularni? Aldingizmi? Qanchadan bo'ldi? 23,5 bo'ldi, ku. 23,5. Urg'achi ular? Biri urg'achi, biri erkak qo'ydi. Kichmal ot. Mana shundalar 23,5 ga kelib turadi-ku. Qaysinisi? Qanchadan ekan bular? O. Davay. Belki Qo'g'izdan al. Berib qo'g'iz. Qaysini tartam? Bakalım. Gireyen koydu size, gireyen koydu. Bana şu koydu. Tamam, bundan da. 8,5 oldu. Ne yük öğren, yük ya. Ova. Gireyen koydu. O qo'yga soda bo'ldi ta? Eğitimine mi? Eğitimine mi? Zor soru. Bunlara qalmaysiz. 8,5. 8,5. Alıyoruz bak. Qo'zlar qancha? Ya. Qo'zlarchi. 10'dan. 10dan. Albaşın oğlu 8,5 kalıyor. Qo'ylar qanchadan so'radasiz? 16. 16. Semiz ekan a? 16 mingdan chorva qo'ylar. Semiz. Qanchadan bo'ladi bular? Bo'lar. Bere turgan. 15danmi? 15dan netmi? Bo'lar. 8,5. Ha. Bozor bahosi tushibdir. Arzondaptir. İyi biraz düştü. O 10dan qo'zlar qancha bo'ladi ham bular? 9'dan sat. 9dan ketibdi mi qo'zlar? Qo'y 8,5 mingga beraman deydi. Bular qanchadan bo'ldi uni? 18'den. 18 to'qtilar bular a? Qancha tish? 2 4 6 tishda 18. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ekan. Tak. Bular Sportlar alak olarak. Boşam. to'xtamiz, men sirtqa chiqaman. Qancha tishlar bular? 2 4 6 tishlar mana shunday bo'lgan qo'ylar. Ha? Orasida 6 tish oz ekan-da. Qanchadan so'radasiz bular? 20 mingdan. 20dan a? 18, 19, 20dan satdim. 18 19 20 mana shunday bo'lgan. Quloqlari mana qarangizlar. Orada urg'achi qo'ylar. Telefon nomeri aytamiz ana sirasi. 700 mi? 0700 16 06 32. 16 06 32. Shu nomerga chalsangizlar bo'ladi.
Arasında ona kulaklarını qarаңыздар. Жақсы qo'ylar ekan. 8 ming janağı qo'y ekan. 8 mingga ketibdir. Rас mı? Ешкілер қаншадан сұратасыз? Keçkiler mına moji. 4,5 suradım. 4,5-dan, ha? Marka ешкілер. Al eko bu ak menen kızıl satılıp gitti. Қаншаға кетті? Kızıl 6 bu 5,5. Қызыл 6, бұл 5,5. 4,5-dan дейді, мына қара ешкілер. Улақ қанша екен улақ? 3,5'dan veririz. 3,5-dan береміз дейді. Так, мына ешкілер сұраған. Туыт ешкілер. Ассалаумағалейкум. Қаншадан сұрап отырсыз ешкілер? О, чоң ғой. 7 мың, а? Болар қанша болады эми? Сұрап отырсыз да 7-ден. 6,5. 6,5 болады, а? Улақтарчы? Kulaklar 3,5, 3,5, 4, 2 мың. О, серке ұқсайды, а? Teke. Теке. Қанша бұл? 7,5. 7,5. Так, патологы шу де? Қымбат. 7,5. Базар аламы деген. Қараңыздар. Туыт ешкілер. Mal bilgenlerinin neyin ayet atıp koç. Antbeyli içki katarını istiyor. Şöyle ешкілер, а? Al tuğut Pazar. degende al. Жазында tuğut çıkart. Bunda yok da tuğutu getet degende. Базар басы түсті. Мына сүт бағатын да ұқсайды. Ақ. Bu Evet. yok bunlar da. Böyle. Süt tüken. Бұл қанша бұл? 10 bin. Бұл 10 мың, а? 5 litre süt verelim. 5 litre. Қараңыздар. Қанша болды екен бұл? Қой. 12. Алдыңыз сатып атасыз? Aldık. 12 мыңға. 12. Алынып. Kaça? Базардан шығып баратабыз. Шеф, алдыңыз бұларды? Қаншадан болды? Сразу қырттырдыңыз өзін, а? О. Қаншадан алдыңыз? 8,5. 8,5. Қозы қошқырлар, а? 8,5 мыңнан алынып тұр. Олар кімдікі білбейсіз бе? Иесі жоқ бұлардың. Ассалаумағалейкум. Роман қойлар қанша екен? 12-ден, а? Үкөтен ұрғачу? Қанша тіштер бұлар? Төгіріп. Қаншадан болады? 12,5-ден сұрап отырсыз. Түшесіз, а? 12-ден болады. О, боғыз ғой, ма? Жоқ, ököten kısır. Kısır. 12. Kaçılık aşağı? Kaçılık. 12,5 deydi. Ondan bolboy bular. Ondan böyle veremezsin. Dal var mı Besat bu? Yok oldu şu lokal ya. Öpeli. Telefon numarınızı sorayım dedim öyle. 705 705 02 02 63 22. 22. Roman kollarının neyse şuna göre çalsanızlar bot mu? Töbürek kolları ekan. Yaşları. Assalamualaikum Aksakal. Qanchadan sırap atasiz eskilерге? Eskilerde 11'den sonra var. 11. Sağımdılar? Hadi sütü yok. Sütü yok. Boğaz mı? Oğuz çözüm. Qaysisi? Бұл қанша ана болуш? Ha. Болуш қанша чоң? Bolu şu 10. Улағы менен же улақ әділіна? Ulan hadi. Улақтара қанша? Kulakları 2,5. 2,5-дан. Жақсы. Сондай болған ешкілер, қараңыздар. Сіз қаншадан сұрап отырсыз ешкі? Arkıl. 3.000. 5.000, 3.000. Çarva eskili. Çarva ешкілер. Renkli kara. Ешкі. Қанша oldu екен бұл? Қанша? 14 мың сом. Baydı tartmasın o baydı. Аз тартам. Қанша алдыңыз ба? Қаншадан сұрап отырсыз? 10 екен, қозы қошқырлар. Боязы келеді. Жерде чөпті тартып қояйын. Чөп қаншадан болады деген. Телефон номерін сұрап. Ақсақал 250-ден дедіңіз, а жана? 240'tan deyim. 240'tan. Беде чөп бірінші коса.
Dostlar qarаңыздар мына чүйдө 240 болуптур ишекте пригород. Бул көп алса канчадан бересиз? 20-25. Түшүнбөдүм. 200 25 TL. 225 mi? телефон номер бересиз? İyi. Айтыңыз. Бересиз да или кандай? Пресс Yolun қаншадан? karayışta. 230 tane. 230. Айтыңыз. Телефон номериңиз. Qaysi Oshka.com Боло берет. Иштегенин айтыңыз. 0700 0700 45 45 83 83 13. 13. Ошол номерге чалсаңыздар болот. Дагы бар да, чоба? Aa var. Көп алгандарга түшөсүз сен. Мисалы 500 миң. Oo. Ушул номерге чалсаңыздар болот. Аксакал түшүп беребиз дейт. Сиз өзүңүз жеткирип да берсеңиз болот экен, төлөсүз, а? Или ичинде болуп калабы? Отдельно. Каякта турасыз? Карабалтыда дейтми? Ушундай болгон чөп. BD Press. Бүгүн 4-июнь 2021 жыл Чүй облус Бишкек шаары Пригородный мал базарындабыз. Караңыздар. Dostlar video жақса лайк басып, сұраулар болса комментарийда калтырыңыздар. BD чөптү видео отыр, саман жок чыгылекші. Базар кайттык. Saat 9 болуп калды эртең. Sizler beni hoşsun, görüşkünce aman durumlar. Mal bazar. YouTube'ga çıkar. Emeğe kaçtı. Bazar alamı деген. Kança oldu ya bu? Geçeli görüp attım bile. Kança kaldınız? 6800. 6800 echki bu lan? Erkek, erkek. Baylamdan. 6800'ge alıp tur. Qarаңыздар. Geçeli görüp attım bile size. Anlatsa yaxşı olur. Dostlar video жақса лайк басыңыздар. Видеоны аяқтадық. Шашлыктар қанша болады екен? Şaşlıklar 100'den 70'ten. Кусковой 100, Kıskovой 100 som. kebap 70. Жақсы. Малдың басы түсіп тұр. Ошо.